Ako bismo htjeli izdvojiti neki sadržaj koji bi najupečatljivije objasnio suštinu emisije Enciklopedija za radoznale, koju upravo gledate, onda mislim da ne bismo pogrešili da izaberemo selo Staničenje, koje je puno kulturno-istorijskih i duhovnih vrijednosti. Počevši od tragova naselja starih Trašana, ovog čudesnog mosta iza mene, najstarije crkve u Podnišavlju, ledenica gdje se nekada čuvao kačkavalj, brojnih izvora pitke vode i još podošlo bi se tu moglo naći. Dakle, ambijent vrlo mali, prostorno, sa veoma mnogo vrednih i zanimljivih sadržaja. Ovom prilikom pažnju ćemo pokloniti mostu koji se nalazi iza mene na rečici Temštici. Taj most je višestruko interesantan, važan i značajan zbog toga što se on nalazio na jednom važnom putu, poznatom u istoriji kao vojni put ili via militaris. Taj put ima nekoliko krakova. Ovaj o kojem sad govorimo je vredno da odredimo barem približno njegovu trasu. Ona je išla od Singidunuma, današnjeg Beograda, prema Viminacijumu, današnji Kostolac, pa se spuštala ka Najsisu, današnji Niš, a odatle je zaobilazila Sviševačku Klisuru, dolazila u Podnišavlje, pa dalje prema Serdici, današnjoj Sofiji i na kraju prema Carigradu. Ovaj deo gdje se mi sad nalazimo je bio vrlo opasan, vrlo težak, tako da se na njemu nalazi vrlo malo mostova. I ovaj most, koji se po svemu sudeći vezuje za to davno rimsko doba, je utoliko značajniji jer je jedan od retkih. On ima dva interesantna luka. U nauci se to tumači donekle time da je ovim delom gdje se ti lukovi prolazila reka Temštica, koja je u međuvremenu izmislila svoj tok, pa se smatra da je i to uticalo da se ovaj most ne završi. On je sigurno bio završen, imao je neku drugu funkciju, jer jedan deo da bi se premostio tok reke morao biti nadograđen drvenom konstrukcijom. Most je više puta u istoriji popravljan, ali mu je osnovna funkcija ostala nepromenjena. Prema jednom zapisu iz manastira Temske iz godine 1682. znamo da je, dakle to je vrijeme turskog perioda, znamo da je most obnavljan. On je poznat i u narodu i u literaturi kao Begov most. Mi nažalost ne znamo ime tog Bega, ali očigledno je taj Beg u ovom delu gdje je vladao imao potrebu da ga opravi i po njemu je taj most dobio svoj naziv. Prema sačuvanim fotografijama, drvena konstrukcija je bila u upotrebi, možemo reći, do Drugog svjetskog rata i betonska ograda koja se vidi sad na mostu kazuje da je most imao funkciju do tog vremena. Nakon toga, ili tačnije da kažemo otprilike poslije Drugog svjetskog rata, ograda je nestala, most je izgubio funkciju i on je prepušten zubu vremena i ljudskom nemaru. Čak i takav oronuo, skrajnut i zapušten, a autoput je svega odavde 50 metara, nema nikakve oznake da skrene pažnju da se ovdje nalazi jedan izuzetan objekat, on ipak odoljeva vremenu i mislim da će još dugo, kad je već moglo 2000 godina, da prilažu pažnju radoznalaca i da svojom lepotom i svojim značajem inspiriše i nadahnjuje generacije koje dolaze.